zireho bwa nyuma yo gutekerezana wabiriho mu karuru k'igombora ya Kahunje bwa nyuma yo wabiri nateza karuru ukwanga kurangirira neza birutungire ubururigana wari kusinga mugenzi we kama wabirutungire ubururu cenda na mushanju ikirige strategy ngo hakabamo kwiba iki kikagemesereza Ainebyona hamwe n'umujwecera w'umuyobozi w'ihanga district ya Kabare Godfrey Nyakahuma ukushazamu akaruraka nko kwebuza mukuru w'ebyobururu mu kibina cya National Resistance Movement Tango Doyi wabahabwire kugarukamo akaruru banyuma y'akaruraka zikampereza asimire abahagizi be kandi yabehanangiriza kukwatanisiza hamwe abo burungi bw'ekibina kwabuzibwe ashoga yo kugira ngo akayibira karuru akanise ebigambo ebi ari kugira ngo kureka mugenzi wo wayetsimbe nawe nuwabeire natamusente kandi we kamuhanda uzingirwe yanzire kugamba n'umushaki witu ari kugira ngo nija kwereza ebigambo bye bwanyuma yo kwetegereza inshonga zona mu karuru nuko kamwe akegomboraniye mwe Moses turuho ahabwe Immaculate Kampura hamwe na Jackson Karamu barangirirwa habwa veterans ahabwe minyeto hamwe n'inshonga z'abacyara Rajuitu yagambaho numwe abaturage Javani Byamukama kandi uwo gunagira ngo akaruraka kagenzireje kuko ababere betsimbireho bona bakateire mu sente kagenda ki una urankaza mesete n'amazima sente timu tata mesete akaruru kagenda kurungi kandi bantera akaruru ka chairman w'iminyendo Godfrey Nyakahuma RDC wa district eje hamwe na Ainebyona bo bahizire abatezi bo bururu kuguma obusinze kandi no kureka kujugutirana ebigambo gasha kwa Jimmy Emmanuel abatayaru Weston Kabare